Reka nkwereze ikaze wowe ukunze kudukurikira, ukunze kudutega amatwi iminsi yose igiye itandukanye. Ni amakuru agezweho kuri iyi saha, ni amakuru agiye atandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Turaza kwibanda mu gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri, turebe bano barundi b'abaturanyi rwose badahwema guhora barondera amafaranga, dore ko bamanutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kuzana amafaranga ndetse no guhungabanya izi nyeshyamba z'ama23 ngo bazereke abari bo. Igisirikare cy'u Burundi FDNB ni igisirikare cyakoze udutendo tugiye dutandukanye. Ugiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukavuga ngo FDNB, bahita bose abakongomani batera isari bakavuga ati aba bantu bakoze ibyo ari byo byose bishoboka mu buryo bwo kugira ngo ziri nyeshyamba z'ama23 zibashe kugenda ziduhereza umutekano ndetse n'uburenganzira bwacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu byababaje cyane inyeshyamba z'ama23 zivuga yuko zo ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kaho barwanira ari wabo ndetse naho banavukiye, bavuga yuko aho kubimbwa babimva. Ibyo rero bikomeza kugenda bigaragaza ko M23 ngo itazigera icogora mu bijyanye n'intambara yaba iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, keretse ngo amahanga yose aramutse ahagurutse akaza muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kwirukankana zino nyeshyamba z'ama23 zikomeza ziyita ko ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko ndetse ngo bari guharanira kwishyira kwizana kwa muntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimba ubwa mbere ugeze kuri miyoboro, reba ko wakanze ku button yanditseho subscribe, nurangiza ukande like, wajye hasi muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe, nurangiza ukore ku kantu kariho, ukore kuri share, usharinge iyi video igenda igere ku bantu bagiye batandukanye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro n'amakuru tuzajya tubahereza amasaha 24 kuri 24. Bibutsa ko mu kanya muraza gukurikira urubuga rw'imikino live, ariko reka tudatinze, reka twihute. Politike na diplomasi muri East Africa, reka tuhere hano kuri Iran. Ku munsi w'ejo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe ibisasu bigera kuri 6 mu birindiro cyangwa se aho Iran ibika intwaro, dore ko intwaro za Iran cyangwa se ibisasu bya kirimbuzi bya Iran bibikwa munsi y'ubutaka mu bujyakuzimu bugera kuri metero 90 zose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze yuko rero zifuzaga gutwika cyangwa se gutwika bino bisasu, kuko dore ko barashe aho babika bino bisasu, ndetse bikanavugwa yuko kugira ngo nubwo barashe ibisasu bitatu byose bigiye bishoreranye, kugira ngo kimwe kijye gikubita munsi y'ubutaka kigaruke gikubite kibomore aho ikindi kigeze gikomerezeho, ariko byose cyarakubitaga kigapfumuramo gake kigahita kizima, ikindi kigakurikiraho kigahera nacyo kigaheraho cya kindi cyari kigejeje ndetse kigakubita kikazima, n'ikindi nacyo cya gatatu nacyo kigakubitiraho cya kindi kigejeje kizimiye kigakubita, ariko n'ubundi byaje kurangira ibyo bisatsi twari bitatu bitamanutse ngo bigere muri metero 90 byemewe baba bagira kuri ibyo bitwaro bya Iran aho bibitse munsi y'ubutaka. By'umwihariko rero ngo Amerika yageze byibura kuri metero 50 irimo imanuka mu bujyakuzimu. Murumva ko yarishigaje metero zigera kuri 40 zose kugira ngo babe babasha kugera kuri ibyo bisasu. Mu by'ukuri bahita urumva ko Iran ni igihugu gikomeye cyane ndetse ni igihugu cyashyizeho ubwirinzi. Urumva ko ibisasu byose bigera kuri 3 ubu ngubu Iran iramutse yongeye kuraswaho intambara y'isi yose inatangira, dore ko Iran nayo yaje kuvuga yuko nta kabuza ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoze nta kibazo bagomba nabo kwibasubiza. Ndetse Iran inatangaza ivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gukora intambara, igiye gukora Iran kuvuga yuko igiye gukora intambara kuri Israel, ndetse nta kabuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakongera kwitambika byose ikabikoramo intambara, bagatangira kugenda barwana ku mpande zigiye zitandukanye muri kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Israel cyangwa se na Iran yo ubwayo. Ivuga yuko yababajwe cyane no kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo kurasa kuri Iran bikomeye cyane. Nimba ubwa mbere ugeze kuri muyoboro, kanda subscribe bijye bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro amasaha 24 kuri 24.